فاطمه حج محمود خوندکارا بشا یاسایە حقوقەیە یا زانینگەها کوبانێ. ژیانە وێ و ماڵباتا وێ لە گوندێ خراپەشقێ بە ئەوەیەکی نۆرمال ئاسایی دەرباست بوو لێ شەبەکە تاریدا هەموو ژیانە وێ هاتە گوهرتن. Di 25 meha çile de gundê wan bi çekên giran hate armançkirin. Di wê êrişê de 5 kes şehîd bûn, 2 ji wan zarok bûn, 5 kesên din jî birîndar bûne. Fatma bi xwe di wê êrişê de her du lingê xwe ji dest dane. Niha Fatma Hec Mahmud ji Kubanê mêvana min e. Fatma tu gelekî bi xêr hatî. Tu baş î? Xêra Xwedê te be, ez baş im. Siheta te niha baştir bûye Fatma? Baş elhamdülillah. Her baş bî. Êşa te maye? Erê hîn hinekî dêşe. تو علاج وردگری یعنی تو به بردوامی تی درمان کرن او درمان پیوست هیا بوته لکوبانه؟ Erê derman heye ji xwe mûmerd jî diryan ro kê tê ji min re eqim dike. سێبیت کەم تو باشتر جی ببی فاتما دالiyê derûnî de daliyê nefsî de rewşa tenha baştirî؟ Destpêkê kok nebaş bû yanî. Niha hêdî hêdî baş dibe elhamdülillah. تو بهێزی تو خورتی تێ هەر باشتر جی ببی. ببورینە کو ئەزێت پچێکی te vegerînim wan bûyerên ku di wê şevê de rûda roja 25 çileyê ew şeva reş li ser te û malbata te. Tu çi ji keliyên destpêkên wê êrîşê ser gundê xirabeşqê bibîrtînî? Çi çêbû, çi tiştek ku niha jî her tim tê bîra Fatma? Ji xwe yanî saet 11 da yanî em raketibûn. Carekê yanî dengekî pir hat û yê min şewitîn, sifetê min şewitî. Min çavê xwe vekirin, min dî dormîgî xirabe ye, tiştek tune ye. Û tenê dengê kurê dotmamê min yê çûk tê ye, digiriye. Lê ew naxewine ye. Min ser ningê xwe bilok wê da kirin, min got ez binêm kawlikî. Min ningê xwe dîtin yanî rewşa ningê me pir xerab bû, birîn bûbûn. Min ban kir yanî birayên wana hatin ez rakirim. Lê nika hevalê me gî derxistana em hinek derxistin û em heta sibê saet nehan di birîn wê şeka xwe de man. Piştî saet nehan gundiyan em hatin derxistin anîn Kobanî müsteşfê. Yani tu dixewde bûyî dema ku mala we hate topbaran kirin? Erê dixewda bûm. Berî wê yani hûn hatin agehdarkirin ku xelkên sivîl gelo wê ev cihbê armanc kirin, agehdariyeke wisa hebûye? Na. Ji malbata te kî û kî şehîd bûn Fatma û kî birîndar bûn? Ji xwe ew mala ez lê ra ketî ne mala min bû, mala meriyekî bû, mala dotmama min bû. Ji mala min elhamdülillah yanî ez û her sê birayê xwe lê ra ketibûn lê kesek tiştek nebû yanî birayê min silamet in, ê min tenê lingê min çûn. Lê ew kesê din şehîd ketî jî merî me bûn û dotmama min jî wê jî pêçiyê xwe nigan qutbûn û kurê wê jî nigê wê jî yanî zirar gihîşteke. Ew kêliya zehmet dema ku yani tu ji xewra bû te bilok li ser lingê xwe rahiştênê te dît ku lingê te birîndar bûye yan jî jê bûbû wê demê. Erê birîn bûbûn. Te yani hestê te çawa bû, te çawa pêşwazî li vê rastiya tal û dijwar kir? Yekem fikr û pirsa ku hate mejiyê te wê kêlîkê çi bû Fatma? Min kir qirênî yanî ji xwe pirs û fikrên hatî mejiyê min pir çetin bûn. Lê tenê tiştekî tenê sebrek da min, birayê min min ra got tehmûl ke got mere got bavê me û diya me li gund li hêviya me ne em kê herne. Yanî vî tiştî ez qewîn kirim. Bavê te û diya te li kîjan gundî ne? Xirabê Sarûnc.
ونها جلوه دارينا فاطمة. جلوه دارينا ريتنا واري ها وارن يعني افتشتي بسريتا هات همويو حتى نهاجي بابيتا ودياتا نكارينا بين جمتا. ري قرتيا هاج آلي كيفا قرتيا يعني قندي وانها كبابيتا ودياتا ليا دستي كده يا؟ بس حكومة سوريا اها تدخوازي او بين جمتا يانتو هري جموان. از دخوازم اوارن جامن جبركو كرم اسكي جاردن دگونده خراب عشكي را در باس ببم في او بيارا جاردن واري بيرا من في متشاتم بيا يعني تو قط نما دكاري دويرة كده بتشي؟ نا تبريارا خدايا قط ناتشي قندي خوا؟ ايار ريا كدن هذا ازا بتشم لياد گونده خراب عشكي را نارم فاطمة تو صالة يا كم يا زانينجا هبوجي تحقوق ما في نصيد خوند اف يك دي تشبان دوري للسرخون وهيفين تبكي شخاد اسبيكي كو اف بيار مرا چيبو مكوت قاديا يعني همو هيفي من بالا دركتن مگو از نکم تشيك تمام كم لينها مرالي من بلنده از ناهي لم تشتك پیشیا خواندنا من ببي آستنك از خواندنا خواه تمام كم چه هشتیه کوتوی وان همو ایش و زحمتیان فاطمه جاردن مورال خو وگرینه مورال و خورد ببه تشتي كو هشتي مرالي من خورت ببا بلند ببا بابو دي منن جبركو خواندن من يعني از نتنه حس کرنه خواه کتمکیه از حس کرنه بابی خوش کتمکیه از سبی ویجی بخونی با دستی تمام كم تصاغبن خود عمريتا وبافيتا جيبو هفدو دريج بك دماكو دياتا وبافيتا بويك حسيان كو تهردو لنگه خوش دست دايا فاطمة چشترا گوتن هستيوان چبو گوتن آوان چبو دراستی دخوازی محطن هاوان را دنگ نکریه تنا خصية يعني أو نكارن نه از کانم نه او کانم علم جهشتي يا وانكو وصلت هاتيا بيقومان اره قد نزاني هالوستاوان چبو يا كسي اشترى بحث نكريا کسی بحث نکریه لی از خواد زانم نها گلکی دیشم لی از دخوازم دیجم برا تون قحرن از رحاتم الحمد لله نجي مبون ونحرس براي مبون يعني حرس براي من وشافي سلامتي جور دركاتن يعني افتشتكي پر خوش بون خديوان اشترى به لتري هون سبرا وخشككن يعني تو سبرانا نا ام سيبرا وبينش خوشكانن اها خشكة تاني دن سلامتن لجنبابيتو دياتنا ايه فاطمة انها همو جيهانا قلتا قهداري بكتي تشجوان ربيجي درباري وان ايشو آزارين تو يه خلقي سيفيل لكوباني جي افروشا كون هالكوباني هيا ازيوان رابيجم نفا ايشا ديت يعني بركسي دن نبي يعني فا ايشا پر زحمت بو يعني نتن استاني بو يعني شخين جماعي بریندار جی هبون ای جیانا خوش دست دایی جی هبون یعنی موا زحمتی ها دی برا کس نبینه داخوازياتا چيه جي جوا كان اف دولتي داخوازی جبوتا من وجبو باجاريتا جي پیشبری لوا ایریشن قریج ایکل سرگل کرد تیکرن پیشبری لی بگرم برا ورن سکناندن یعنی شخانه تنه سرم دهات کرن بری من يعني بحزارن سرگل کرد تیکرن برا پیشبری لوی بگرن دبي ام ما في مروفان دباريزن حقوق الانسان دباريزن اللي تشتك شوي تنعكاو لكربون روجا كل ما خستي ام كاسن سيفيل دمالا خاضر كاتبون يعني نا قال ما هبون نا عسكر تاب ما هبون يعني افتشكي فرهوفان بله ایرو فاطمه چه بهتر تدیشینی ونداکرنا هر دو لنگیتا بریندار بوناتیا یانجی ندات پروریه نعدالت
تشتێکم پر دێشینە نەعەدەڵەتە کول سەرێ کوردان تێکردنە. ji bo vê yekê tu xwendevana beşa yasayê tê bibe parêzer tê bibî muhamî dê armanca te çi be Fatma? Yani te piştî ev tiştê ku te dîtî ji 25 mehê heta niha te çi armancek daniye pêşiya xwe? Zirabim serlingê xwe inşallah kanibim bimeşim İnşallah. an bikim mafê xwe, mafê hevalê xwe, mafê gelê xwe biparêzim. Dê ji bo mafê gelê Kurd bixebitî yani her ev soza Fatma ye. Erê Başa Fatma eger derfet bo te hebe jî ku tu şikayetê bikî gilî tomar bikî li dadgeheke navdewletî tê bikî li ser vî tiştê ku hatiye beramberî te erê daxwazeke bi vî awayî dikî erê bo wan parêzerên ku li derve ne li cîhanê ne û dikarin gilî tomar bikin daxwaza te ji wan çi ye Fatma? daxwaza min ku pê mafê me kevin, mafê me bistînin û daxwaza min e din jî ez dixwazim ku rabim serlingê xwe bisekirim, car din bimeşim. Baş ez hêvî dikim careke din ez bibînim ku lingên çêkirî ji te re çêbûne û dikaribe li ser piyan li ser lingê xwe rawistî. Eger ew kesê ku niha gundê te armanc kiriye bûye sebeba vê yekê ku niha tu di vî halî de be, di vî rewşê de be. Eger niha guhdariya te bike yan jî li te temaşe bike, tê çi nameyekê bigihînî wî, tê çi jê re bibêjî? Waqê ew ne însan bû ku va êrişên rê ji ser me de hanî. Yani dilê wî jî nedêşiya. Xwişkê wî jî tune bûn, malbata wî jî tune bûn ku êrişekî wanî ser me kir. Bo wan hevalê te Fatmayên berî çend rojan li zanîngeha Kobanê pêşwazî li te kirin li ser çogê xwe rûniştî bûn ji bo piştevanîkirin li te, tu ji bo wan çi dibêjî? Ew hestekî çawa bû bo te? Ez spasiya wan dikim. Yani ku di rojekê wanî bi êşta serê neîştim, êştimi min re rakirin, spas ji wan. Ez gelekî spasiya te dikim Fatma, yani hebûna te li vê derê bi min re di vê hevpeyvînê de li gel Rûdawê bi serê xwe wêrekiye bi rastî. Bi serê xwe jî xurtbûn û bihêzbûn e. Lewma ez piştrastim sedî sed wê Fatma piştî 3 salên din parêzer û muhamiyeke gelekî serkeftî û jêhatî jê derkeve ku bibe cihê şanaziya me hemû Kurdan jî. İnşallah. Gelekî spasiya te dikim Fatma. Fatma Hec Mahmûd xwendekara beşa hiqûqê ya zanîngeha Kobanê ji Kobanê tu mêvana min bûyî. Eger gotineke te ya dawî hebe tu bixwazî bikî kerem bike. Spas ji bo we. Serkeftin ya me ye. Gelekî spas her serkeftî bî. Gelekî spasiya te dikim.